tonight sports clear chin tu te hian Premier League season tuna hena zau mai do na nia Premier League season liam tura hiam player travel som phat kan khan hi in ron phut tat me chu wa chuan tun chu wa hian imaral te ne kan team karon thang do na nia ka team nge thazok I ma team thazok ti te po kan soi do na nia kina chuan I karil ruwa lang ta chu irawati lui kama ti James Zau Kuman Azia hek masaber chapter masaber nia chu oi kanu Lucknow ti chaptera abul chan na hi karil ruwa lang kat maya sipai ka chang ve ta chu ka in chi rum mai tiang deuh khan channel ka siam ve ta chu ka in chi rum mai ni ber hian ka sia ke pon acha chu tun chum Premier League season ber ker chu khaber so pakhat khan hi har sa ni tro ima ole chuan en pon ni se tikhan kan team ba kan thanga ke in ka team ka thanga sari mana thang ve le bok ka chu tian chu kan kalanga ama saberin goalkeeper kan kalang goalkeeper than tama kan soita kan kum thum kum li liam ta kha chu ni se David De Gea ba kha chu goalkeeper khovel huwa pwa Premier League ka thaber khan om lem lo fa do soida ba chuan chu tiang chu ni ama se tu na chuan tu nge thaber ti soi ngai ta nei e pon ni se ti ma train kan chananga ka ti ma train kan chanang goalkeeper train kan chananga ke chuan Martinez Arsenal goalkeeper Louis aniang chu Martinez goalkeeper ka da ta nei iman thang ve te le chuanin goalkeeper Martinez ka than chan ka soi ma sanok te ani hian errors to goal an tia hey poimo kho mai goalkeeper tan chuan goalkeeper che suan tam to kho mai David De Gea kan tiang chi te enge ni goalkeeper sang Ederson kan ti te che suan tam mai ama ro chuan ni hian errors to goal a hian pakhat aneya chu record chatak chu ni lem lo mai ke ama ro chu ani hian pakhat aneya ama ro chu aya stats poimo zo le helai din puna ka da na chan chu accurate long ball sini plat maya ani hian accurate long ball si zahi somnga le pasari ne ya tin he ba ka sweeper clearance antia sweeper clearance a hian som le pani lai mai ne ya sweeper goalkeeper tia soi thei ni chu ani mi alo tu na hena ma ro chu Manuel Neuer nai thok thei ko ba tu na kan nei chu ni chuanin chu mi pela ma chuan save sa hian 77% goal shot ti mai te ang goal ke tu la ngai 77% save nei tat mai chu tiang chu ni ima tu ngai goalkeeper ni te tang le kan than ai in ang ti han soi mai ang Martinez lo thang ke pon ole ka goalkeeper chu Martinez ania ima goalkeeper Martinez ani ti tiang chuan soi mai enge ni nga tingai than lo pon ti mai te Mendy thanom tak te po ni mai theya tin Ederson te po khang kha ke ni pati chu kan du lo zo kan ni chu Ederson le Mendy ka chu ole center back alu tang center back pakhata chuan ke chuan Ruben Dias ka thang tat mai Ruben Dias ani hi player of the season ni hial thei tu khopa ka ngai ni ya chu ti khopa player tha chu ni ya ni hian errors to goal nil ani to maya goal ati sola changa goal lu pakhan maum lova tin chu ba ka chuan tackle si som le pathum awana tackle one hi som le pathum ane tin interception som thum le pali lai ne ya Ruben Dias si tun chuma center back thaber le khovel pum huwa pa thabera kangai Ruben Dias kan da phot yang i mai nge dan le tuai da veng le kan than hi ai nang deuh zel don mani Dias si tun season a center back tha ka ti ber ania solid rem khop maya chu Dias si po ka than le tura soi ta gang khan tin mani khan FWA khan player of the season khan in an thang to tun season a Premier League player of the season khan ber nia ka riad ni ole chuan in tungai din pui tu ni tang le ima tungai thanang le City a akop pui John Stones kan thangang le ani hi John Stones ima pero kan sai ani hi ama ape pan amang du lo kan ti le nge ti sual nga thin center back ma se I potential nei si I defender thani tura bungro nei chu si kha ania hune ma chen kha kan mulawa amaro chu tun season a season khel to zonga la alamhan that ber tuman in ka ria a solid khop mai Dias ne na an din dun wang hianin
ama a confidence nei lo kha aron nei ta thun nge ka khelawa ama ro chu kon season na chuanin DS le Stones tet luka defender thale nge partnership tha hi an omin ka khelawa chu bang chuanin ani pani hi team of the season apo alaya oman phu ka ti thian dun sava ve dun ai chu center back pani ding dun te hi an poimo zo ka anin kopre mangai zo ka ni thangkam dun ai chu center back ding dun hin poimo zo ka ni ti fo thinang deu khan City center back pani in kopi chu an champion the chan po ni na langa chu ti lai chong ke chuan Harry Maguire ka thang lo theilawa iman mi lo ta tiam se achan chu statistic kan en jingot an big lo statistic a po hena chung nunga tuna ka than tu ri amaro chu kema mi mal ngai da na po hian a team ta na ka thoi tamni in ka sia Harry Maguire ka thang lo theilawa ani hian tackles 1 som le pasari ne ya tin statistic ang zo center back a po khovel pum ho pon a che thani ya tin Ariel apoi mo mai hi bawruaka apoi mo mai som ruk le pakhat lai mai bawruaka bola chang theya ni hian tin penalty voi khatma tun chu season chu a choi lawa tin chu mi pelama chu interception som ruk lai mai ne ya hi holding midfielder thate poina ne ke lo turang ngai ni a chuwa chuan Harry Maguire ka thanga ka than na chan bel ya lang chu Manchester United ti Harry Maguire te lo chuan defensive eng mani lo pati lo thela bani ke chuan ole kan kal leang chuan ni left back a ima ka so ma sa teang tungai than le left back a Chelsea left back Ben Chilwell kan thlang nge ani hi tun season left back o khel tha ka ti berani ole iman left back a Ben Chilwell a thanga hei screen a han karon tilanga nga chu ti lai ke ro chuan Luke Shaw ka thang ve thunga nge Luke Shaw ka than na chan ka im soi masala kan soi ve te ne Luke Shaw nen hianin an khel thakop maya Premier League team of the season a po atir khanin Luke Shaw hi athan ange a khan ber nia ka mu char khania amaro chu Ben Chilwell hi hemi Chelsea abik takin tukela nuaya anronin siam tharle na chawa hianin apoimo kati khop maya chuwang chonin ani hi tin statistic sang an ni pani ka khai khin na a chon an statistic sang ka ena khanin minutes sam ko zel per 90 minutes anga an statistic an khai khin khanin so hi atlem enge a phalo de zel ani enge defensive action te tin attacking lampanga te kha ang contribution sang khanin so hi achung nun na chutlem te chawani chuwang chonin Chelsea tun hnaya anron khel tha tukela hnuaya song wang chonin Premier League team of the season a hian mania the Athletic in an than po khanin Luke Shaw chon mu kalo in base ya amaro chu show zo kha anron thangin ka khia ei chonin Chilwell an thangai a soidu to lo moyang ole Luke Shaw an kema ngai dana ne chu kema team bi ka ne chu Luke Shaw ka than na chan ni ber lang chu Luke Shaw career pumpuya a season man than ber tum ni in ka sia tin Europe pumpuya kan clear ni pon mali thana piang ka sei ro pui tu ne i khana ha kan sei lok teang a season man than ber tum ni in ka sia tin a chan chu a poimo ber ni ka sia chu an hian recoveries anei tam MMA tun chuma hian defensively le offensively in asap tong takin sei teang a khel so MMA chu ba ka chon chance ro pui chance lian kan tiang chi big chance kan tiang chi ka tum sari lai me siama assist lama chona turu lem lawa tu ma engeni Barcelona fullback ro pui hun lai te Evra ro pui hun lai te ang khachua tup lawani amaro chu tun Premier League season kan ena ni chuan ani aya left back complete chu ke chong ka pulo ke ta a chan ni bera lang ta chu tuna Chelsea na tu ke la nuaya game chalu tu ka rong khel nuwa hian ani hem back three manga full back tianga full back ngeni full wing back angan man tha ejo full back ka ngai chi alo nge ni ani khan ngeni Chelsea defense te ka tu ma point ka mang lem lo ani ka thang lem lo ani ke chuan ima right back thang ve tuang ima right back a chuan hi ka ngai to na sa khomaya a ma po khanin amaro chu
tụi nghe kan thlanang Cancelo kan thlang nghe. Come on. Cancelo. Kepo Cancelo thôi ni. Acha chu Cancelo hi left right om the ve ve a. Isiang anang pona ni hen game som ni le pori chau chu khela ti mai te ang e englai po khel chu ni lo ma ro chu fullback a chu consistent ber chu ni mai lo mo City defend fullback a chu an. Yeah, ani hi pe pa hian in amman dan hi danglam khop maya hemi inverted fullback kan ti te tin ama season tirlama Arsenal ne na anin khel tum te khanin midfield center midfielder alut tei mai zela khami manager ten an mamo dan apiang le an mamo na hmuna thalu to ka perform thaizel hi midang aya ka chungnun ka da chungnun na chan ania midang khel thatak tak kun season po Reece James te an oma maro chu khang ho ai khanin a quality an quality han buk ton khan Cancelo hi ema chuan ka thang nia chu tak chu Pep Guardiola ro puina kalau ti to thina tu ma khan tin Walker te po lang tura be se ni tu na hian tin adang pon tamang ti mai te ang Manchester United tran tu te chon wan Bissaka ang tinga om lang te po ro ti mai the wa ro chu an tan hun om ri lo ni ti mai te ang kan pa ni ngai da na chuan eng pon i sem 4-3-3 formation ka kan man tu na nia tu na team of the season kan thana hian midfield lai ka thang tai la kan thang ma sa tiang tum chu ke chon Declan Rice ka thang do na ka thang lo thei lawa Declan Rice ka player du mai ni to season liam ta chang tho khan ka du mai ni ya an soi thina holding midfielder game le holding midfielder thadzia I muwa a goal thun le a si semo atekil mai po ni lo langsar zong te mi nan hu thei ang pia lama po an thatna iwalak se sama ni chuan football chi kani football chi kani an ti thina chu kan ni ka ti na po ni lawa ama ro chu Declan Rice game chi le football tu pui tak tan chuan a that jai she lo thei lo min ka sia a game a munam khop mai West Ham hetiang din hunan om theina chan hi ni ka sia statistic ang zong chuan la pui lem lo ni ma ro chu an team tempo zong engeni ti mai tiang transition ron thlen hun po eng kim ro rel tu midfield general chu Declan Rice ani thawani chu wa chan Declan Rice holding midfielder ta ke chu an thang nge ala yan ima tu nge le ne hei tianga Premier League team of the season amo team of the season trim lo hianin club lian amo hemi big six kan ti te mo henga mi ho hi athen khati chuan thlan kher tur amo hi kan ti fo thena chu ani lem lo season tluana team sang a te le lian kan hemi khai khina chu ta team ta na mi poimo timayang an quality a chuan tunai soyang khanin Declan Rice te po kante te nen tungi du zok tela kante chu tu te point kan thlang mai thei amaro chu season tluana team ta na an poimo na le team khami balancem tu an ni na kha an chung nun thin na anin ka hria keima bi ka chuan tun season a holding a team of the season a ka thlan chu Wilfried Ndidi Leicester ami hi ani he pai ka da sang khop mai Ndidi adi khop mai Ndidi season 20 na kel thati lo khelawa kon ngene consistent maya chu ma chu sar I ma team a phone se Ndidi kan da belle chuanin midfield sir le lam oma pahni thang loi la nga la mo midfield ta khan 4-2-3 ka kan mang don sia chu da jo ka than chu kan thanai nang nge ka se lo ke chuan De Bruyne le Bruno Fernandes ka thang lo thei lo wa engwang nge De Bruyne hi I thana te point ti mai thea ani hian a khel tam lem lo wa game som ti le pali tun kan soi chi na chuan ne chu Premier League ka game som ti le pali che khela Bruno Fernandes ro a khel tama Tim Bruno Fernandes su ni role ni lava a record thi thakop mai khel som thum le pasare goal som pare le assist som le pani ne ya goal som thu mai ro tina ni a penalty kha cha soi ri lawila chu ti lai Gundogan a om ve thau mai ka soi tu zo chu Conte om boka N'Golo Conte om boka chu ti lai Gundogan le N'Golo Conte pia lama ke chuan
Kevin De Bruyne ka thang ta ka than na chan chu City in din thar le na le ani a in thiam lai zong zong kan Gundogan khan lo oi nung ma se hun poimo tak tak ka chuan player special b kan ni zia hi tum Premier League kan muin ka sia chu ma chu Bruno Fernandes de Kevin De Bruyne te ka team kan dang e ima thang ve ro le ka than tur chi te an ni e soi thui lo mai ole e pon se ima team Bruno Fernandes le Kevin De Bruyne te kan da ve le thunga ti kan 4-3-3 tura 4-3 chu kan zau to a ima kan soma sanga 4-3-3 ya alai berami hi ti mai te ang han khang ve te le season pumpui thirin Hurricane tu manan tlukin ka hello ani hi Premier League ka na chuanin striker thaber aning ka hetu na chun kan dange Premier League mai pon ni mi in Europe pum ho pon thaber chu ni mai lo mo tu chu ani he khel som thum le pali khela go som hi le pani le assist som le pathum lai mai ne ya amma ka ti chu engtin nge Hurricane hen assist som le pathum nei ti hi ni im han soi zau lok te ne Hurricane hi tun a big takin tun season a ami assist big ka aron kang vak maya chu chu i kan enjonin season tir lampang season chan ve tuna an che chen ma do ni chu kha khanin son nen khanin anin man em maya anni pani ka anin assist na sa chu tian chan soi ma yang an man hi pani in car statistic hi apui lu tuk tun season a chon ole ke po katima Hurricane ka da lo thai lo ba go som ni le pani le assist som le pathum nei tu ni chu cha katima Hurricane kan da ve le thunga asir pani hi arwalin in thang ve le thungila ke man kan thang masa ve le thung teng tun chum chu ti mai te ang Phil Foden ka da lo thai lo ba amak point ti mai the a statistic ang zong chuan a statistic hi kan soi lo long a Phil Foden hian goal riat assist panga chia ne ya goal involvement ang zong kan chuta ni pe chong goal involvement a som le pathum chia ne ya tam lem lo ba chu ti line a ki pa se ro hi chu pui khop maya game tina pakhat point pathum ki pass ne yang ani a chu ti khopa hel tha chu ni tin chu mai chu ni lova game a han lu tai la Manchester City game attacking game shim in na na chu season liam ta kan Sterling ani a Sterling a kan threat a siam thina tun tu mai ro chuan Phil Foden a chu mo pho na chu da ani ati lo thei lova number 9 an nei lem lova tun tu ma hian engeni false 9 ringin ti kan attacking game an khela ne City kan chuta a hlot in theina chan chu Phil Foden ani lo kan ti ni chu kan da duain karinga chu ja Phil Foden a role play pui mo zia hi tam jok tan chu statistic ka tanga kan enani chu sia thiam har mai thei amaro chu Phil Foden da da te ang ani hi le fa khel thina ni a pon se rai ta po lo dai la khoya po dai la mi lo se thiamula ale lampang ai ro hi chuan nga tinge sono om lo point mai the amaro chu Mohamed Salah hi omangai tat maya joint top scorer ni me kan ye tuna go som ne le pani thuna chuma chon Mohamed Salah kan da te ima han thang ve te le ne dinglam akhanin Salah an nit luka khala ya khel than phu kha an omin ka tlat lo ge bo Salah ka thanga veila matlan to re ro chonin e Jack Grealish ani he Grealish Aston Villa captain kan sa thawanga a player do mai le tin he tianga English mi timayang winger chalutuk English mi ti khanin mingau ti tel kher te he tiang chalutuk an ron om hi al mo ang rang ti an ni ho hi abik takin mingau ho hi tuna soidong khanin Foden te pon nia amaro chu an black hawa hianin an asira tlan tur hianin mi tak tak hianin an ring lo fo thina chu wang chuanin ton season na chuanin keima bi ka chuan a khel thaber te zinga mi ni in ka muwa chu wang chuanin asir veilama Jack Grealish an thanga nge ole pon se kan sheber kan tilo ma chu Premier League kan en tluan vek ti mai te ang kan zawai na thil tu zong zo te pon ya chu
chu tiang chu nia player du zong big le tha kan ti big te kha dang lam mai theya statistic ring kha kan en thei big lo em pon se ima team hian en taila ani hian Martinez ka soita han Martinez thanga tin center back a ril ruinang tak mai in zong fian hian zong fian thelan tiang mai in ani ne hian Diaz kan thang ve chu ti line a kop puya ro chu dang lam thung ta chu tiang chuan Cancelo a kan inang chhole a Bruno Fernandes De Bruyne kan inang amaro chu forward Kane inang maila Salah inang maila engene an king puero danglamom nol me pone se ima lineup si anila ema lineup sin han chung zong velos ve de sela tonight sports t2 te khan in engene team of the season kha comment section lampanga henan da be de ula ki kha kan du ania emponi se nakina sa zawate midang dang helai chin te po an team of the season kan la than tiranga team manager kha kan la khek ri dona achan chu result kan ka phatangai dona FA Cup result kan setawa Premier League result kan setawa chu ti line Champions League Europa te kan la selawa chu mini va chuan manager pi ka chu kan la ta thadona ni